Governo Singapura husu governo Timor-Leste atau LOKA Embaixada Singapura Iha Timor-Leste. Primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão, informação tune foi halau encontro com o ministro Negócio Estrangeiro, Fifi Ambala Krishna, segunda-feira, lorong 20 Resinghat, Fulen Julho Tinane, Iha Palácio Governo Dili. Durante o governo Singapura, serviço a mútuo com o governo Timor-Leste. No Hakarak Loke Embaixada Singapura Iha Iha Timor-Leste. Singapura Hakarak tahu Embaixada Iha, Jere Fatih, Busane Hutu, mas a Mediak, Rai Nebediak, Rai Nebe foi exemplo de vida e áreas Lubuquida Nebe, bela e a participação, cooperação Nebediak com Singapura. Enquanto o ministro Negócio Estrangeiro Singapura, Fifi Ambala Krishnan Hateten, Timor-Leste mais que a sua situação difícil, mas bem a fatin hamrik meeting nundar nação ida, no Timor-Leste mosola parte e a ASEAN. Sanana Guzmão is a old friend of Singapore, someone we deeply admire and respect. He has fought for the independence of this country. You have delivered a difficult birth, but a country which wants to stand on its feet, a country which is going to be part of ASEAN, but a country which is a country that Singapore supports, respects, and will want to work very closely in the future. I think the future is bright. The Prime Minister, the President, the Cabinet has got many big plans. I was reminded that in fact the government has only been in office for 24 days, but I can tell you that I've met the Foreign Minister 5 times already, in overseas and here, and it just shows you how intense the work is going to be in the next 5 years. So, Prime Minister. Portanto, encontra-se o governo Timor-Leste o vice-ministro Negócio Estrangeiro Singapura, né? Acompanha a direita o ministro Negócio Estrangeiro na Cooperação Menek, Benito Freitas. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Post. Janela informação ba emahoto. Atau atena informação atual diagliu kita haluha. Hanehan butang subscribe, like, halo comentário no file butang ba media sosial hotu.